thian du takte chibai ule video masa a Benjamin Netanyahu le Barack Obama te ngai dan in an lo zia kan tar lang to a sangni som paruka Obama Trump lo to pin in than puya eptu party candidate Donald Trump a than tlin ni in White House aron lo chauta kha ani a Obama hian a Trump top don tak thlengin Israel ngen na te chu enga ama ngai saklovin khodang a hoisan charani ti ila adik ome in thanna nei felzo vek to a Donald Trump pa atling ani ti hriat ani to hnu mase Obama Trump ala top ma si December ni somni pathum sang ni som paruka UN Security Council in Resolution 2334 pasin Israel and dem na thu an puang chuaka he resolution a hian US chuan Israel thlawang haungam lovin tuilai rapin a oma Obama kai hrua US sarkar laka Israel alung oilo tak zet ani he UN Security Council resolution 2334 hi resolution ngai nom tak atlinga Israel in 6-day war a then omteram a chu saka a obbe zuizel mishing chen na mun atana an siam tak te du lo na le dodal na resolution ni in Gaza Strip le West Bank mai baka East Jerusalem te po chuasan turin Israel hi an phut ani Geneva Convention palina in asoi angin indona aram lak chunga te mishing chen na mun siam chu phallo ani a hei wang hian tun hma po in UN Security Council hian resolution siamin Israel dem na thu an lo puang to thrina mase Israel chuan ngai poimo lovin in asak bel zela hetianga in sakna hi Ariel Sharon na housing minister ani laya ahmalak nakal zel kha ani a kan rama in saktan puina kan kalpui tenen hi chuan ain anglo deuh ani Resolution 2334 hi December ni som ni pahni sang ni som paruka Egypt palain UN Security Council la aron putlu ani a ni som hnu maya US President ni to tur Donald Trump chuan Egypt President ne na UN Security Council la an thu putlu chu hnukir le turin anora ti chuan Egypt chuan a hnukir le ta ani Mase atuk December ni somni pathuma Security Council member dang pali Malaysia, New Zealand, Senegal le Venezuela ten chu thu bok chu anron pulut non le a hemitum hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an hetianga Israel du lo zong tak resolution hi New Zealand in athlop ani chuan Israel sarkar laka indona puang anga kan nga yang ti hian khopin New Zealand Foreign Minister chu avawa Mase resolution chu nukir ni ta chuang lovin vote lak anita ani he vote lak na hian Security Council member ram som te baka veto power nei ram pali Russia UK France le China ten resolution chu tha ti in an vote veka veto power nei ve thau member US ero chuan vote thak ngam lovin tuilai rapin a om thung ani hetia Obama kai hruai sarkarin UN na atan ngam lo awang hian Netanyahu tan chuan Donald Trump an White House aron lua hun anga hlelom ta hle maya Obama kai hruai US sarkar chunga alung oilo mai baka resolution 2334 pulut tu le athlop tu ram te chunga athin arim hle a New Zealand le Senegal la changin Israel ambassador te ko ho ngal an ni a Malaysia le Venezuela a te chuan ambassador po anda lo hrim ani Senegal rama rethei tanpuina an pek thin po anti top mai baka Senegal Prime Minister in Israel tlo atum chu an thul tira Ukraine po resolution 2334 du tu zinga an tel lawangin an Prime Minister Israela ronzin atum chu Israelin an cancel ve bok ani heng baka hian Israel tana vote pengam lo tu US ambassador le Israel dem zonga vote petu ramsom ambassador te chu ko khomin an lung oilo thu hrilin zilhauna an pengat bok ani UN Security Council in Resolution 2334 apas hnu lok January ni somni sang ni som pasaria Benjamin Netanyahu anga hlel Donald Trump chu US President natana rin omna thu tiam tira lak lu ani a White House alua lu atanga thlali hnu a
foreign trip masaber nei turin athlok chuaka aram tlok masak ber chu khovela muslim te mun puile arab mi puite thinlung tia an soi hial thin Saudi Arabia ani mase hetia muslim te mun pui atlo chan hi anma ni ti lung oya tuma wang le an thlawang ho atuma wang ero ani lo video masa atarlan to angin Obama khan president ani nuwa a foreign trip masabera Saudi Arabia le Egypt baka muslim ram rang atlo a US in muslim ram te chu athopui chauzel tur thu le Israel in sipai chakna manga thenom teram alu asak reng chu tha ati lo thu te soin Israel a po cholve mi alovin azin kual kha ani a Trump hi chu adan adang thung ani me ni somni pakhat sangni som pasaria Saudi Arabia khopuya muslim ram rang ruai tu lok tak te ma a Trump hian thu asoya muslim ram ten ram thale zual zok in nei theina tur chuan in ram atanga mi firfiak te in chua vek angai ani hetiang mi firfiak le sa khwana lama kal firfiak ho hian pathian an choi moi lova thina zok ani an choi moi ni chuwangin ram thale zual in nei theinan heng mi firfiak te hi in ram atangin thian fai vek ro u ti in war tak le fia takin asoya US in Middle East a remna le muan na tluan tling a adu thu asoi bok ani Saudi Arabia atang hian athu soi zo tu meni somni pahnia Israel a athlok lut ngala hei hi Air Force One thlona Saudi Arabia atanga Israel a athlolu voi khatna ni in Tel Aviv airport a Israeli President Reuven Rivlin tenu pa le Prime Minister Benjamin Netanyahu tenu pa in anlo muaka he huna hian Israeli President hian Donald Trump a lolom na thu so in tuna hian khovel in United States chak tak le thil ti thei tak amamo a Israel po in chu tho chu amamo ani chutiang bokin United States po in Israel chak tak amamo a Middle East a remna vonghim turin thei top kan chua zelang ati ani Tel Aviv atang hian Jerusalem khopuya anluta Trump hian Juda te mun thiang hlimber Western Wall tlo in bangvuana dingin atong traya annu pa in an tong trai na thuziak an hnut chia bok ani hei ba ka hian Nazi sipai ten in dopui pahni na hun laya Juda te an suat hriat reng na mun Holocaust Memorial Museum tlo in annu pa in Juda te torpui na le za na an lan tir bok hemi nu hian National Museum Jerusalem a mipui le chanchin bumi te ma a Trump hian thu asoya Hamas le Hezbollah helten Israel mipui te jinga rocket an kap thina Israel no pangte chu ral kheldar ri an riat ruala lauthong tak chunga insaseng dan zirtir an ngai thina ISIS firfiak ten Israel chevela Juda te mun le synagogue te an bitum boka chuti lain Iran ramruai tu ten Israel chiat na tur zongin nuclear ral thuam nei tum mewin thei top an lo chua ve mek boka ma se Donald J Trump a president ani chung hi chuan Israel chiat vek na hi a thleng ngai lowang Iran in nuclear ral thuam an nei po kan phal ngai bok hek lowang ti in asoi ani hemini hian Trump hi Jerusalem atangin Palestine khopui pakhat Bethlehem ma kal le ngala Middle East a remna le muan na aom theina na thei top chuain Juda te le Muslim te le Christian te sa khomun thiang hlim tlo kualin sa kho rang te in ngei le in za ton taka ralmuang taka an chen za thei adu zia alan tir ani Donald Trump an Middle East a ram rang le sa kho rang te in za ton tak le in rem taka an om adu ang bok hian Netanyahu po in Palestinian te le Arab ram dang te ne na in rem na hi adu lo hul huala ni bik lova Israel ram hi Juda te ramah pom ve turin le Jerusalem po Juda te khopui ani ti pom ve turin a then om ram te chu adu a chumi pompui tu te nen chuan in rem na nei po adu reng an kan hriat angin Jerusalem chu Juda ten mun thiang hlima an ngai ni in Christian te po in kan trom puya Muslim te po in an sa kho mun poimo a an ngai awangin Palestinian te hian Jerusalem nei tu ni na an chu pui ve renga sangkhat zakua somruk pasari 6-day war a khan Jordan ina a opthin Jerusalem chaklam East Jerusalem chu Israel sipai ten chu sakin an opbeta
khothar dinin judami tamtak anda lu bel zela hei hi Palestinian ten neile tumin nasat takin an bei ani Israel la chuan Jerusalem pumpui chu an ta vek anga an ngaya thendar an tum lo bur thung ani Jerusalem chungchanga Israel ngai dan le Juda te thinlunga Jerusalem poimo zia hi Trump po in a hriat puya hetia an nupa an tlo mai hi du tok lovin December ni ruk sang hi som pasaria US in Jerusalem chu Israel capital ani ti apompui thu officialin apuanga atuk December ni saria UN Security Council in emergency meeting ko ngalin Donald Trump athupuan chu andu lo zia resolution chua antuma member ram som pangazinga som paliten Donald Trump athupuan chu andu lo thu resolution siam andu a ma se US palai Nikki Haley in a veto power mangin chu resolution chu apai thla a chua anitalo ani UN Security Council in resolution an siam pui thlin theilo hnu hian December ni somhni pakhata UN General Assembly in emergency session nein US le Israel dem turin resolution chu an siam ta thova he emergency session na hian ramza somhni pariat IO10 Israel le US thu chua chu an du lo thu so in Jerusalem chu Israel ta bik anilova khopuya tan an mangbik turani lo antia US le Israel thu chua chu dodal zongin an vote ani ramsom ni pakhat ayo palai te kallovin ramsom thum panga ayo palai ten tran lam nei ngam lovin tuilai an rapa rampakwa ten Israel le US tran zongin vote an thak ve thung ani hemini UN General Assembly in emergency session kova Israel le US dem tura vote an lak ni hian US Ambassador to UN Nikki Haley chuan in vote te hi uluk takin US chuan na endona min vote tu te chu chin chia an ni anga ngoi bo pui mai lovin United States chuan abo zui ngei bokang ti in asoi ani heminia US le Israel tanzonga vote thak tu te ram pakwa zinga hian Guatemala le Honduras ram antela Nikki Haley na soilok ang nge in US chuan chung ram te chu thenghil lovin a chin chia zui zela Guatemala le Honduras ate ama Nikki Haley ngei chu zinin UN General Assembly ya an mani tanzonga vote tu te chu US in a thenghil lo zia le angai poimo zia alantira lom thu athil mai baka President Trump an ramdang mi te tran puina an pek thin foreign aid a Guatemala chu nasat takin du sakna alantir zui bok ani UN General Assembly emergency session na rampakwa chawin Israel le US tanzonga vote an thak ngam lain ramza somhni pariat zet te chuan Israel le US dozongin vote an thak ani a ti chuan hne takin General Assembly chuan US le Israel dem zongin resolution chu an siam ta a hetia UN General Assembly in Jerusalem chu Israel capital anilo tia resolution an siam hnu hian sanghi som pasari Christmas nia Egypt rama Muslim Paul pakhatin US le Israel thupuan an du lo zialan tirnan Gaza Strip atangin Israel hoizongin rocket an ron kap vele boka hemini hian rocket somthum ve lai an kap chuaka boruak aso sang hle a Jerusalem chu Israel tan bik chuan an phal thengang lo ani hetia then omram te mai baka UN General Assembly mewin Jerusalem chu Israel ta bik ani lo tia nasat taka an thu chua an dodal hnu po hian Benjamin Netanyahu le Donald Trump te chu an ngoi mai bik lova an ngai dan so nget tur le ramdang te hna po an ngai dan chu trom pui ve turin ma an lak chun zom reng zoka US hian an mani tanzong le an ngai dan pongpuya vote tu Honduras le Guatemala te phei chu nasatakin adu sak chun zom kan ti to kha Donald Trump hian Jerusalem chu Israel khopui ani tia athupuan chua kha du tok mai lovin kumsang ni som pariat me ni som pali Israel Independence Day voi som sari nani chia Jerusalem khopuya US Embassy thar hongin Tel Aviv atangin embassy an suan lut ta ani
hemini hian Trump a fanu a advisor ni ngal bok Ivanka Trump chuan apa ayo in Jerusalem ma embassy thar hon na hi aman puya Democratic le Republican Party IO senator te po in Trump pathuthluk na chu lungrual taka pompuin embassy thar hon na hun hi an man pui ve bok ani hetia hlim tak le lom taka Israel le US in Jerusalem ma embassy thar an hon ni hian Gaza ram ria Palestinian lungoi lo tam tak pung khomin nor an huai hota Israel sipai ten chung lungoi lo pung khom an hno darna lama silai me pu hial angai ta ka wangin Palestinian mi somnga chuang la in an thi pha ani kumsang khajakua somkua panga a Bill Clinton a president ani lain US Congress in Jerusalem chu Israel khopui ani thu le US embassy po Jerusalem ma son ani tur thu lungrual takin an lo pom to a Clinton a hnuwa president ron ni le te po in thu mai chuan an pomin an puang dum veka mase khovel ramdangin an dem na satdon ema wang le UN in adodal na satdon ema wangin tu ma in an ti hlo tling ngam lova kumsom ni pathum hnuwa Donald Trump hian thu chu ti sa a aron chantir ta chau ani US in Tel Aviv atanga Jerusalem ma embassy an son atanga ni hni hnuwa Guatemala po in an embassy chu Tel Aviv atangin Jerusalem ma an son lut ve a an president Jimmy Morales san aman pui nge a Honduras po in kumin chunga Jerusalem ma in suan lu man hi an tum ve mek bok ani Donald Trump hian Israel atan zia le athlawang a haunat zia hi khovel ma a po azep ve tret lem lova alangsar thei ang berin na din pui tlat thin ani president ani atanga ninga hnu January ni somni panga sang ni som pasaria South Carolina governor Nikki Haley chu US ambassador to UN natana laklu ani a Nikki Haley hian ambassador ani hnua Security Council meeting a atel masak ber tumin US in Israel thawang a hau tlat tur thu tlang takin apuang ngal ani UN Security Council hian thlatin meeting nein Middle East a remna a thlen theina tur an ngai tuar thina chuta chuan Israel dem zong hlira ro an rel thin awangin Trump chuan a ambassador Nikki Haley kaltlangin theitopin Israel thawang hi aron hauta ani Haley hian UN General Assembly session na tel masak ber ni po in Israel ambassador mungalin Trump kai hruai US sarkar chuan Israel adin puizel tur thu a hrila Obama ro relain UN Security Council Resolution 2334 ra US in Israel a chan ngam lo kha za thlak ati thu soin kan thian ten kan pui na an mamo lai bera kan tran pui ngam lo kha amol pho thlak hle a America in achak lo lai ber hun a thleng ni in ka hria tun hnuwa chuan khatiang thil kha a thleng non to lowang ti in a tong thlamuan ani tong thlamuan mai hi du tok lovin Jerusalem chungchanga UN Security Council vote lak na po khan nget takin adin pui ani kha US a Paul pakhat American Israel Public Affairs Committee AIPAC conference a thu a soina po Haley hian UN General Assembly le Security Council a Israel thawang a hau tlat thin thu a soi chuaka katete atangin Israel khopui chu enge ti ka hreto a US hian Jerusalem chu Israel khopuya asiam anilova thudik omsa US President tepo in an campaign na an soi chua ve fo ataka an pompui ngam si lo le an din pui ngam lo kha kumtam taknuwa Trump hian aron pompui mai chauzo kani ti in asoya mithen khatin US chu hleiluak taka Israel trana an pu a Haley chuan mi zong in tran zong kan nei veka tran lam nei hi athian lo na om lo ma se hleiluak takin kan chelova khovelin Israel hi Ramzalen mania ro in rel thei rampa ngai ve mai pakhat ani ti hi riase kan du ani ramhrang zahni don lai member an ni na pol United Nations in ram pakhat te takte Israel benan le dodal nana ahun tha tam tak a khoral thin hi United States chuan apom thei to lo ti in Security Council po in Middle East a remna le muan na om adu ani tak chuan Iran chungchang te Hezbollah le Hamas hel ho chungchang te
ISIS firfiak ho chungchang te soi ho thin se Israel malak na dodal na lam ringot soinan chuan UN Security Council hi manzui zel kan phal to lovang ti in a soibok ani Abrahaman anupui sari a phum na mun Hebron khua a man lai thlan Juda ten mun thiang hlima an ngai le an ser em chu kumsang ni som pasari July thla a UN peng pakhat UNESCO in Palestine ram chunga ani ti in khavela mun poimo hum hal ngai zinga apuanga he UNESCO thupuan hian khavel mun ranga Juda tele Israel sarkar ati thinrim hle a Israel thinrim na chu Trump a point trom puin UNESCO ro rel dana alunga oilo hle a UNESCO chu Israel do dal zonga thutluk na siama puin telvezel na tlaka angai lova member an ni na tangin anin hnuk dok tahial ani UNESCO member an ni na tanga anin hnu do hi Trump chuan ala du tok mai lova UN Human Rights Council chu Middle East buaina a Israel dem zong le Arab le Palestinian te thlawang hau zonga a zia thin awangin pol thiang hlima angai lova Israel do dal tu pola achiar hialani chutianga pol thiang hlim lo le fair lo lutuka ve reng chu atrul na relovin kumsang ni som pariat June thla khan Human Rights Council po chu an chua san le bok ani hetia khovela pol lianber ram rang in zom khom khovela remna le muan na awm theina na thleibik nei lova ro rel tura be se in Israel a thleibik tlat thin hi Donald Trump hian a hrethiam lo hle a Israel chu Middle East a ram te zinga democracy puitling chun ani chunga khovelin an pompui theilo tlat le UN meu po in heti taka abeya asoisel thin hi angai theilo ani Trump hian UN hi angai sangte chiam lem lo hrimhrima tunhnaya po coronavirus vuak veta UN peng pakhat World Health Organization atanga US ain hnu do thu kan ria a Trump hian ati lo lam chu ti lo ve tak ani a Biden a president aron ni ani ero chuan heng UN peng ranga te hian member ni le vek atum thung ani Trump hian Israel khopui atana Jerusalem pompui le US embassy suan lu chu ala du tok mai lova UN le khovel pumin an do dal le don ti hresa chungin kumsang ni som pakua March ni som ni panga a President Proclamation sign in Golan Heights chu Israel ram chunga ani thu le Golan Heights aro rel na po Israel sarkar kuta ani thu apuang le a Golan Heights hi Israel le Syria in rina ni in tunmalamin Syria thu hnuaya ani thrina 6-day war a Israel sipaiten Syria kut atang hian chu sakin an opbe sak chun zom ta ani Trump an Golan Heights chungchanga proclamation assign na hian Benjamin Netanyahu po in som ani angin White House a khwal thani in atelpui nge a rinlok ang nge in ramrang le UN nge po in Trump le Netanyahu te malak na chu andem na sale hle ani ma se hemi te pahni hi an jam du le chuang lova an ngai dan so nget turin tran an la sau jok ani Netanyahu hian Golan Heights chu aruaka da huai ringot tha tilovin Israel fa te chena tura khothar din adua insakna turua manna an siam ngalani rilrunei takin chu an thilrua man chu Donald Trump aming choin Trump Heights an vua kumin July thla khan Israel sarkar chuan Trump Heights khothar din na tur sen sopo an pom fel le to a hlotlin huna chuan Israel rama mi hring chen na huam chin azaw le sot don ti na ani Netanyahu le Trump akai hroina hnuaya Israel le US in thian thatna le an malak na te hi tum khata soi kim sen chi ani lova tuntumatan chuan heti chen hi ni le ri se Iran nuclear program chungchanga an malak na le thil dangpo kan la thlir ho zel tura ngai la he channel hi lo la subscribe lo ani chuan lo subscribe la midang poi lo ko hmu ve don nia mang tha le ri phot le